thutha wakwa twina team of clergy led by Bishop George. Bishop Dagitari JJ Gitahi is here. Makofi mazuri. Twina Bishop Mwangi Zakayo. Najua kana inatukile muthikavu mtume apostle dwedu ni wega ngaki gweta ritwa rĩrĩa rĩagĩrĩire mtume apostle Jode, a great man here. Twina Bishop PP Ngure, makofi mazuri. Do I have anyone else in the level of a bishop? Appreciate all reverends kwa makofi. Appreciate all pastors kwa makofi. Appreciate all evangelists kwa makofi. Appreciate all elders kwa makofi. All deacons kwa makofi. Na matu kama ugeta wagu ekirirwo eke atia? Ekirirwo kindly appreciate waheshimiwa wote kwa makofi. Kwa periria our incoming Member of Parliament of Subukia, Mheshimiwa Garuya Junior. Makofi mazuri. Na matu kama ugete andika kioneki gya kuna namba nene. Na gutire gete kya katokire ko. Thank you. Ahesimu aria giothe meguku. God bless you. Garuya ni turakwendera maundu mega muno. Mheshimiwa Ann wa Muratha, nijue you are here in the capacity of a friend to Lois na mheshimiwa wa maito wa Kiambu County ruhiru wega muno. Leo mucemanio toyo niguo rigagwo, where do you start and who do you recognize and who you will not? Tondu we are all here. I knew the name of ruhiru wega. All songers. Thank you. Amemere Kiaito, Kameme TV, Kameme FM, Inoro Radio TV, Shoro FM, Gokena FM, Moroto FM, Ramogi FM, TV Shadow Kiobe, the content creators, Wareno TV, Egesa. Ni maraturuteire wira mwega muno gutangatha mucemanio uyu hamwe na kuria turekera macakaya na gutangatha mathiko. They have done a good job. Appreciate them kwa makofi mazuri. Nigwenda mu appreciate arata a family no, investors auria biashara. They are all here from Gikomba, from Muthurwa. Ndirona ndagitari Dr. Chege kuma kuria Petans. Investor Koge, dimenya kana Koge ni kuga we investor kana no Koge na dhire ucio ni investor ginya orora. Appreciate all investors kwa makofi mazuri. Nigwenda tunyitithanie moko maitu ringi to appreciate family ya Daddy senior elder David kwa makofi mazuri ni undu wa kwiyumiriria. Itekuriganirwo ni arata angi othe, all other friends, wapigieni makofi mazuri. Twe live go Facebook, na ndio kana twe live TikTok na YouTube. Ate YouTube and Facebook page ni ya Garuya Junior na ya Lois Kim na ya Warweno ne nyingi muno. Please oikarete o hau. Leo niturokete gwitikiria ashirika itu mahuthire thimu kidogo. Tene nituramagiragia no ni turacokire kumenya ni muraruta wira mwega na thimu yo to ni mura share this memorial service na Ngai ni akumurathima muno. Did I introduce my macio because today I was not the main MC. Nigumurehera the main MC here na nigwenda njuge ati uria ngwendaga kuga ni ati ohoro cio ningi ni uracoka okora gicunji kia 4
We came for two reasons. Two reasons. Go commemorate. Neguo gugete from the word go. Kuriokia memories. Siavava. Na Bishop Ojitekerie twire family no ginya iria njoru. Ona cio mweke atia. Nigwirite gicoe mutigatwire okamwena karia kega. Ona karia murona karari koru. Todo muciari wari karere 77 years. Ni aciari aria njugaga korwo nio memuoyo thiko ici. Nigo thitangwo mangira thitangwo. Ni undu wa child abuse. Todo aciari ari karere mabataraga kugura mugunda na ng'ombe. Aruti a wira ni ciana ciao. No kagia tuingi. Ukagia tuingi niguo wone aruti ake. Uguo guthoma gwaku ni uthie kahwa-ini kana macani-ini mutware kuria githimiro-ini mbeca cia thukuru cioneke. No aruta wira. No akamaga. No endagia iria. Ni ciana. Uguo no arutaga wira. Iyo ndiari child labor. Korwo aciari a memuoyo thaa ici mangiria thitange ni Gen Z. No arihagwo. Ni muciari. Uguo mheshimiwa Muratha ko aciari a nio mekuo thaa ici mangiria thitange ni Gen Z. Ni nyonire Gen Z imwe yauga Facebook ati yo ndingitua mwana wake maritwa mana kwanyu ati Kimondo. Kwanza kwandikite Kimondo. Ni ndingitua mwana wakwa Kimondo na ringi baba wetagwo Kimondo. Aciari ari kariri ni wega Lois na family yanyu. Ginya tondu turia tondu Lois ni arugite he andu atindikirwo muno. Na ndikwenda kuhauga. We ni ari hauga. On a memories icio because our parents were Hitlers. Maturerire na fujo na bara. Na ni tondu ni kana ni twana tuingi na gukirio na mathina. On a memories icio. Muciike atia? Ona cio muciririkane because that is the only way you will know mundu uria murari nake as a father. Ona iria njega, keep them close to you because that is what made daddy a father. Ni ndari ohora kwagereire. Ni ndauga ora kwagereire. Koguo mwarugama haha family please. Let us know. Toni ndiramoe muno ri. Let us know. Taru mutungatiri amuonania mundu urari murikiru muno na tondu guo niguo wira wakani. No ringi athie mucii arari mundu ungi hurumura andu. You know, my father is late. Na hurukire sometimes back. But tumemori tungine twega tondu ni baba dio ye akirwara. Na muthenya mwarwarire ngithaka na ngui etoro. Magui mari manene magikuga. Ngiona uma na rohiu. Ngirigwa atiri kai baba uma toro. Arenda gutemau muruwe. Na nie ngitengena na ihenya ngihamba muti-ini witagwo mukungugu. Andu amona ngane moyo muti witagwo mukungugu na ndukoragwo na hinya na uhoti. Ngiambata iguru. Baba agioka akirugama haria thi. Akitire haruruka. Na nie tondu ndoi baba ni anyendete ngimwira ndikuharuruka. Riu ndeke mwana kina mutu ndikuharuruka. Akitira ria keri haruruka ngimwika haria thi ngimwika ria gatatu akijira ndakwiro haruruke hauwe. Kana ndi uteme. Agithie kuo kana ndi uteme akiugutha maita meri banga 1 2 3 mukungugu kigwa. Ngigwa naguo na ngiuneka guoko na baba ndatindanire nani. Akigirira banga kiande agicoka toro. Nie ngikaya ndi hau ni mami wahonokirie. No nake agioka kuhonokia no hitire ngi no arahurira hau thi na ndimuniku guoko. Those are memories of our good parents. Na tungiagire kurungwo guo ni ndirona andu tana na hana no ndimatare mangirika miti 1 no ndimatare ndari andu me haha ndirona korwo matia haracirwo ni their parents ndimatare ni ukwenda ndimagwete na maritwa ni inyue. So in short I was saying andu ani maturerire wega na nikio tukihana uguo tuhana wa Muratha. And we are happy for what Dad has done for his family and for the society. Moje tekerie. Undu wa kerero tumire tuke ndimwire
twarikia kwaria mega ma muthuri ucio na kumuririkana tunganite niguo tuhote kumuhurukia na kuhurukia muthuri toria tutirabatara ciringi imwe ni ciringi nyingi tondu ndagathikwo ringi uguo ni tukire ningi turute mucumari ira ucio muriganitie mucumari tondu nigwita chairman wakwa haha tunyite ogeni nioi tutikinyitie budget area turenda ya guthika muthuri ucio na gitio na uria Ben Githa yaugaga na hoi hoi na bwebwe ndiciguaga na Ben guthika muthuri ucio na hoi hoi na bwebwe tutegwitigira na tutekurio mwahuthira icio ciothe niki tona ke ahuthirite nyingi agiturera am I right koguo ira ucio muriganitie mucumari nako ni urarutite tiga kuregera hau tiri ndirarutite onako ni urarutite Ngai aragikuheire ringi na ndanakuria uguo no agirwo rute ringi ira ucio muriganitie ni tuguciruta. So we are here to commemorate and also contribute ni undu wa mathiko maria magakorwo Thursday. Uguo Ngai witu amurathime muno munjitikirie itaneta our MC ndimurehere on the pulpit our chairman uri uratutongoragia kamiti-ini na ni muthuri wa kanitha tutiite muno na ni muini wa gitio na natutongoretie wega muno na ni atukumite agiturungaga tondu ahana uguo Elder David Kigomo atu introduce what we have been doing, then we continue. Karibu sana Elder. Thank you Reverend Sir James Seketu muhurero he na ni muthuri wa bata muno 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 muno. Bwana Yesu asifiwe. Na ni ndihotaga kwaria muno ucio niguo weakness yakwa kwanja riria kwaritio ni andu ta Sir James na ni makoragwo maritie muno ndetwo haha ni tondu wa maundu meri matatu. Na undu wa mbere ni kumunyita ogeni inyuothe mukite gikaro giki nigetha tuhurukie awa witu David Githuku muthuri mwega smart muthuri urendete Ngai na muthuri uratwendete. Ndetwo haha ari ni chairman wa kamiti iria iravanga kuhurukia ithe witu na he muthuri unjiraga ati ungiona ngurue muti iguru ukamenya tio itwarite ni kwambatio abatitie kaigirirwo hau na koguo andu acio nio mandwarite makanjiga hau na makanjira nduike chairman ti kwagirira ona ti gutuika ati ni nie njui muno no ni ithuothe tukoretwo gokuo. Muthe David ahurukire mweri wa muthenya wa keri mweri 16 hwaini na riria ahurukire mathaa emwe kuma thaa 10 kuharuka hau kianda tukihurirwo thimu ni mundu witagwo Ngaru ya Junior mathaa emwe na Ngaru ya gitwita na gitwita ithuothe na Ngaru ya gitana gutire mundu ungitira tondu ahuraga thimu akahura thimu ni ahurire thimu ndi handu mahoya-ini gwitu ni kuri kiama gitao gia Furatano na thimu ta ithano ngiona nyumenja akinjira ukana ihenya KU na twathie tugikora kuihurite andu aingi muno family na aini na tugiconfirm muthe David ni atutigite na akahuruka ahorerete oro wega na tukimutiga na tugicoka tukiuma hau tugithie mucie na tukianjia mifango ya kuhurukia muthuri uyu. Muthuri uyu ni muthuri ureyendete na ni muthuri urari mwega na ni muthuri urethukuma